babe commissioner Vusi Masango siyacela Masango sikhala leti smartphones singemaswati thina lesihamba ngetimoto leti register eSouth Africa siyahlupheka la mgaqweni sikukuwa sengemaforeigner ngoba lamaphoyisa akho alibala kusihoha asihohele nelite alibale kusibuta ema reverse lights phambili umangale ukuthi semhlolo munye nalona athathe suka lapha athi imfalwe ngwenyama mani simo sibi cela manje uthenge likho drink noma simo sibi kuyashisa laka cela manje uthengele ice manje thina sinabonembeza wena Masako umuntu nasakuchekisela inzamo nje abuna acela idrink sibese sesiyalingeka sesithatha le mali esibhajetele ukuthengela abantu bethu tithwibi sesithatha sesinika lamaphoyisa ngoba ayasicela manje lento leyo iskipha budget futhi nje siyahlazeka nala kuhamba la emaveni abantu bambi basihleka ukuthi amaphoyisa ethu ahamba chekisa inzamo acela ukuthengela ama ice block sicela wenyuse emaholo mani Masango khona lamaphoyisa ethu atawuyekela lokuhamba asivimba la mgaqweni angabona iGP nje bona sibabona ibhizinisi sebabona ithuba lokuthi atawuthola imali ngoba atawucela sekatawucela nje imali ye-ice block asiyithanzi mani lento mani Masango iyasihlaza siyacela mani commissioner nyusa lamaholo nyusele labantu lamaholo khona batoyekela lokucela le mali babe solo batshela athi ikoboyile inkosi ibusise amen.